Hello mga kamadam, ka-sir, good morning. Agluto mo tatati, sinigang nga bangos. Buyain nyo apo, kasi ti pinagluto ti sinigang nga bangos. Pinagburot ko, ato yun, danom. Tapos, ikabil tayo jay, sibuyas kunlaya. Yan, mga kamadam. Isaruno tayo toy kamatis. Ah. Tapos, pagburakan tayo basit. Kaluban tayo. Tapos, mga 2 minutes agburok. Kabil tayo jay, bangus. Data na po. Mga kamadam kasur. Ang luktan tayo. Kabil tayo jay, bangus. Bangus kan hipon. Sinigang nga bangus kan hipon. Nagramanon, nagimason, natan, pisokon, bangus. Nga sinigang nga dati hipon na. Mga kamadam ka circuit, tihipon dito'y naglaka. Umatang ka ti sangagasot nagadado, tinagatang ko nga hipon nga sangagasot kat 17 peraso. Tapos kaluban tayo apo. Pagburokan tayo ulit after 2 minutes. Nalaka lang nga luto nato sinigang nga bangus kan hipon. The ingredients na po, mga kamadam ka sir, bangus, hipon, kamatis, sibuyas, luya, asin, sili, at talbos ng kamote. Tapos ikantay paminta or sili nga nagasang tanong na imas di medyo nagasang-gasang. Pagburukan tayo after 2 minutes, orayon tayo. Tas jay lang kasimple, tiluto ni Madam Ilocana. Tulad niya po, sinigang nga bangus nga dahipon na. Nagimas, nagraman, ay na, malipatan nyo ti, hanyo nga malipatan. Buyain nyo ato, tas ag-comment kayo no kasano nga, lutwan. Buyain nyo lang, tapos, aramidin nyo na imas ato nga sidaon. Lalo no, agtudtudo. Nagtudtudo, mga kamadam kasor, mga kasor. Kat nagimas ti agigup ti digo. Matan, orayin tayo. After 2 minutes. Hey, daitan, kamadam. Kasor, luktan tayo. Nagimasan oh. Tsura na pailaeng. Yamyamon. Inikakapon ti kwan, ti paminta kan asin. Tapos atoy. Sinigang. Sinigang mix. Nagimas, ti alsamnan. Yummy. Talaga nga kastitikwa. Presidente pinagtutudo. Ang imas na di medyo naalasang basit. Tapos kiwaron tayo lang tano aji alsum na kut mapanjay unog. Hindi mas nagtabang nga bangus. Sa gasot lang ati bangus nga ginatang ko. Tapara sidak lang atoy. Nagimas. Natang. Simple lang, nagimas. Yum, yum, yum. Tapos isaruno tayo ati bulungan. Bulong, te, kamote, kan, sili. Kita nyo pa lang permitera man nan eh. Itsura na pa lang po kat. Nagimasan na nagtaba nga bangus. Taba pa yung bangus ti dagupan. Ato'y bangus ti Taiwan. Kamadam, kasir. Ning, nagimasan. Burburok nga permin. Shout out Tapinas Apong de Kabagyan me. Toledo family. Tablang. Dayay Kabagyan Media Brunei. Daman ang Haide, daman ang manong mong. Kun amin nga katrabaho nga taga Taichen. Kumusta kayo amin apo? Anyo lipatan ati vlog ko kung i-subscribe ya YouTube ko. Tatay pisok tayo ato yung bulungan.
Bulong te, ugot kamote. Plus sili. Yum, yum, yum. Very healthy. Gimas ni. Nag-fresh ati ginatang kong ako Ugot ti kamote. Ito mga kamadam ka-circuit. Ti ugot kamote da. Halos puro bulong. Awan to ugot na. Kasi dito'y han nga ita pinas nga as in ugot lang sidaan. Ito'y ket bulong. Amin. Tas kaluban tayo ulit. Mga after 2 minutes ulit. Pagkalukat tayo, naluto atan. Yum, yum, nam. Yum, yum, yum. Kastati. Luto ni Madam Ilocana. Nagsimple lang nga sinigang. Awantin, iba nga laoknan. Ugot kamote lang kan sili. Daytan ka Madam, ka sir. Loktan tayo manon. Nantay maglukat. Nagimasin ni. Naluton. Atan, ti sinigang ni Madam Ilocana. Nagimasin. Umay kayo mga mga dawon apo, mga lakayo te, plato yo, tagkamot tayo ng imas, depon tayo, nagimas talaga, piluto ni Madam. Hasta ning fresh na fresh ajay, silicone, guti kamote. Kiwar tayo, tan makita yo ajay, hipon na kadabangos. Gimas na, manta. Mantayon, kastoy, tisid-sida ni Madam no, dati gatang na. Tawang pa'y sahod, kat adati na singer ko, yan naglakwak, so yung gatang ko. Di masun, yam yam yam. Alipatak ka talaga tilakay ko ditoy, ginaimas tilutok. Sige, babayon apo, mga kamadam ka sir. See you next time. Bye. Love you all. Mama. Chuk chuk.